14 August 2025 ni salo kaisa notification gari jaka TDP ebaga TDPH second semester fourth semester tei NEP second semester tei fourth semester ni amjokmung ni routine karijakmani amo kubui den fact amono chung tini silainai o routine hingkai dapt hingkai fact haino tamo fact haino aboni bagui chung monoti silainai omo baya amjokmung choliya amjokmung ni routine alada na fainai Tripura University ni hoite mo hingkai Tripura University ni rijak phano mo hingka dapt se aboni bagui omo totally fact omo bai tui amjokmung ongya kwtal routine dinai afro amo tui amjokmung ongnai form fillup ni video to norok nugui no thangkana form fillup o kubui no ma khlainai routine ni date hingkai teisa saklai rijaknai hambai।